kawal jelas ini. Di Madam Deborah Marang, Pak Sanjay Das, Barong Jinas Sekretari, Pak Manuel, Barong Sekretari, Kerpangru, Dr. Omar, Barong Presiden Jongka, Shillong City Congress Committee. Kiwi ki nongilam Jongka Congress Party, Kerpang Syajarmu, ya pi baro kibalawan ban join menjagasi, naga Sohyong Block Congress Committee, naga Nongtumai Block Congress Committee, naga Motorization Block Congress Committee, Barkumjuru naga Jirang Congress Committee. Ipriang subhaya pi arti ajat. Siaga jing penyesok jom pi barka Congress Party. Kerbang ya usama alan Victor Lingdo, belai ke jing keren ke basnu tenat. Ba kumuway na kikun sarong awya. At pa binibigyan mau, ba kun nongkong ba siyong aying, umyo ot masih besnait. Mio sati kapatid. Hindi ki bawan peneso na kanong kamay, nga thalay, lagi mio pamro, nga thalay, haraminsim jong suba niya bam masih besnait. Magi kemen palat, pagwan peneso biang. Ay sunat pa iba Alesius Malinyang lu Luang banyalalai kut lairang ba Ban pria sokyang Bat ban nek syirta Lah hapang asitong Lah hapang solkar Lah kasyak ben yeni nek syirta Katang kali kawe ke bagi sutenat Aku beli sibul Haka bakut hi Tapi om kumnu ro Dang lahi mei pai kongres Nomor ba lapar sang mat Satu Mpoi syanu Don gibaong Ani hakapor sultan kongres hadirat ya Pumut perumat Basyong ayau ru ladi Bateri kam duyong ru mentoy Badi jaga ru mentoy Basyong diwaidong ru mentoy Balik belaru kami pelaisi Minta terkong ria Namar ba Lasnas nun dakadam na tulong Kam toy syanu ru Om lelei Tandai wei Ngasu kumen sipun panjoi yang girang sama bagi penyaso bat ke Kongres Parti. Namar balai ngong gumta yudon sipun ka jingkni lenti ka expectation. Jong ki pai ba nong song nong ya ka jingkla hagari ke jalan itu. Ngila dei ki all players mga baroni nang iban karibol tang banginon kam sa new players man yo ko bailang hamaran polo ban tepul drang. Tagaw mo yapi a congress kadi ko combination of the old star and the new star. Banshwile kay tang giru thumay de amlong basuk. Habayla kay girurim but giru thumay nga try itnat ka district council ar hajar opsan chanang. You don't give you idea na sana Bishong Pak Manuel very young dynamic talented a high expectation ng paipa. Iwan na ka background kumno ban suto kandiat haka jede ka yok kot berjuwe idon sama Jonathan Sim isutunat idon sama Kiusha Prang sama Benial Mertong isama Wansuk masuk mansibon bagi don ni new team kibalong very dynamics ngangai skamba ka arjar arpausan election yang bisi kadi ka combination jong kirurim bat kirum thamai banang penjanai Lihat kapal isiudur penbahadur no India. Kepaduna pendap, kebatam, penbait. Tenrei bansuya kritisaisan kamlong kepadai. Nama Kongres Parti kadi ke parti kebai yang ikut tribal. Isutunat ba dengba kalantan swat, no? Jong Martin Narjau majau haduk mentangi longkum ni. Kamrang ba shnong matrai ke gopor. Pada bila tiap mangimon Wajan pun kita bersenang. Takadaw isu benong Kongres Parti compare idon hangno lu tanggawai banno sinyang banyada dekariti ke dustur jomi. Im deban kemen tang ba penyeso deban kemen ru ha kapor bakli result. Mo reshitom ni kemen skam bala kumnu radang yo ka single party executive committee that is the best. Barang rai idon ki sama Pak Manuel berkiwai keman rai ki new idea kumnu na ka bentaban berkat maino bala kumnu bagin yo ajing mentoilam ikun hajar
jong hima kasi jong ibar deha ko purusam jong district council ka jong tagadaw nga mga pi ngidon ka jingkerman anong kren sibur ki ejay blay syajan mo kan kasi